Mulekera kulowooza nti bamulimu ntebe ezirategemaku kwatidde wakuba otiyazana ku kintu kyange ayita kumbwana iwaani so nti ebigambo ebyo loti yakusaagala olimala byagenda tuyikirize polisi owahamune owokwesimagala okolera abantu ekolera abantu bintu baniwaaka waliwo okulimba baino. Omulungi ali kwa Wai Media bambi nga woli kubona mbeera ya maziga, mbeera ya kikangabwa, mbeera ya kinogogo eno mu bitundu ebyeruka oluvannyuma olw'amawulire ag'okufa okw'abantu ababiri omukyala eyavuganyako kuwa member wa parliament obw'abakyala mu bisi yeruka Aliyinza Gladys nga wala ni political assistant we omwami Yusuf Bita nga bano bambi bafiire mu kabenje akali kwogerwa ku buli muntu. Waidi olunaku olw'eigulo ndaba essaawa nga 9 omukyala Aliyinza Gladys yabaire motoka ya double cabin nga ali kutambula muku ni political assistant we Yusuf Bita nga kote ni driver nga bali kujanga balamusa ku bantu ng'enkola weebaire kuba abaire ali kwenda akalwera akamemba wa parliament wabula bano bwe batuuse mu bitundu ebyena Wansega mu town council ey'Ebukova emotoka yaibwe ya double cabin yatomera gaine n'ekimotoka eky'ebikaddo ki 10 oba magulu 10 era nga akabenje kano kabere kabino kuba emotoka omukyala Aliyinza Gladys yabairemu yavuire kungira yagwa yefula emirundi egiwerako era nga political assistant we Yusuf Bita oyo yafiirewo kalasi n'omukyala Aliyinza Gladys yena bamutwairewo ng'embeera tinungi wabula yafiire mu ngira nga bamusa mu idwaliro erya Musana Health Center 4 mu district ey'Ekaliro. Ye driver yabaire ali kuvuga emotoka ya Honorable Aliyinza tukitegeere ku nti yafunye ebisago eby'amaanyi era ng'ono yatwalibwa mu idwaliro eriganga. Olwaido Yusufu yalindirira omudingu waife enebukoma ayo omudingu waife yasookere wange migolozo eryewaibuka twabaire ettaka y'Olukulumbe. Omudingu waife yagoba ati kaweereku tuje niwe Bukoma twabaire ni Adibayoyo n'akyama mu motoka. Emotoka yabaire yakavugaku Entenga Mantoneti omudingu yagoba ati waliwo arrangement ey'omukolo ogwaido kaweereku ndi kusaba irayo tuteeketeeke abakyala olw'omukolo ogw'abakyala ogwaido n'ava mu motoka yagoba Adibayo yatubiteera emberi okyama emberi yakyama mberi emotoka yasimbula yakola ki yaja kyamukisa mu biti abisena saawa ndala bankubira esimu adwanaife bafunye akaki akabenje. Katonda mulungi nti ndi wano okuwa obudulizi obwo ate angumiiza nayogera ebigambo bino twali baire nga buli omu ayogera wano ayo olw'obwire tida olw'obwire nze ndakumala bayikiriza kale basaba ne banyabo nsaba Mungu oyo abaleese abayizeeyo bwera era ekiraku ndidi nti kiira kuvaayo tukyogere kuba bw'oyiga ekibe paka ng'okiise bemala bayisaki omukono. Omukyala ono Aliyinza Gladys abaire mukyala wa Faruku Kirunda Deputy Presidential Press Secretary era nga amawulire ag'okufa kwe gatuuse wala ino abantu abeeruka ababeere nga balina essuubi nti saa yonna bali kujja kumulonda abe member wa parliament ow'abakyala abakiikirireko. Tukitegeireko nti mu kalulu akakawaire mukyala Aliyinza Gladys yataawa ino amaani ino era nga member wa parliament aliko omukyala Esther Mbayo abantu bakoba ati ngoiti yakozesa experience nti kuba ne yali incumbent nti omukyala ono Gladys yali nga amuwangwire akalulu era okuva akalulu lekawa omukyala ono Gladys Aliyinza abeere nga tatyama nga atambula mu bantu nga alamusa abantu nga abakobera ku ntegekale
era nga abantu batukobaire nti abaire nga atambula ebitundu ebyendawulo eruuka nga ayamba abantu mu bizibu abaire ayambye n'ebibiina ebyabakyala nga atuukira amasomero yayamba abaana bamulekwa abaana abazira mwasirizi nga ayamba abantu ab'endawulo ino era nga balikoba nti ku mulundi guno mu kalulu aka 2026 akali kwida chances zibaire open oba emikisa gibaire nga mibwikule nti oba oli awo abaire nga ali kujja akawangula kuba yabaire nga ali kutambulira abantu babaire nga bamwenda ino nga wembakubire omukyala Aliyinza Gladys mu motoka yabaire ni political assistant we Mwami Yusufu Bita nga kwotere ni driver Yusufu Bita yafiirirewo era nga wetuli kwogera tuli mu bitundu bambi ebyebukoma nga eno yebali kujja okuziika Mwami Yusufu Bita olunaku lwaleero. Omukyala Aliyinza Gladys nga wembakobire nti bambulumwisa mu iddwaliro eryekaliro nga balowooza nti oba oli asobola kubona wabula tiyasoboire kutuukayo yafiirire mu ngira era nga oyo omubiri gwe bagutwala ekaliro bagutwala mu bitundu eby'e Kampala yebagugemesa aba funeral service bakolekole ku nteekateeka bambi edda okumuwerekera mu nnumba ye ey'olubeerera. Aliyinza Gladys abaire nga asimuka mu bitundu eby'Erambaala era Mbala kiri mu igombola erya Irongo era nga eno neeri amaka ge n'agamuzeeyiwe era nga kunco tutuuseewo kuku wabula nga abalonzi n'abantu ab'endawulo okuva mu bitundu eby'eiwanga babe baatandisa era okujja mu maka wano bambi okusaasira n'abafamire nga balindiranga bambi omubiri gwe okuva mu bitundu bambi eby'e Kampala okuleetebwa ku kyalo yali kujja okuziikibwa wabula nga olunaku lwaleero ye Omwami Yusufu Bita political assistant we ali kujja kuziikibwa kuba ono omukiiri bulungi nga musiraamu ate abasiraamu tibalwawo. Wano gwe tuli nga woli kubona mu background n'amaka ga Mwami Yusufu Bita era nga enteekateeka bambi edda okumuwerekera mu nnumba ey'olubeera bambi liri kujja mu maiso. Saawa 8 Kirunda Faluku yankubira esimu ati nkuweere essaawa ndala ng'oli Bulanga. Nabaire nkaali mu dakiika 5 muwala wange Aliyinza Gladys yankubira esimu ati dakiika 10 nkwagala n'eweyibuga ku igombolola. Natuuse eweyibuga nga beemereire awo bankoba atiikiriranga kulumba ettaka Ibolu kawaire ku byali koba wano twaje ettaka Ibolu twayogera kulumbe yankoba ati ayi wakasa tumala kulumbe wano tuli kujja Bukoma era bwe twamaze okwogera kulumba awo twala omukambiro naira motoka kawaire ku nga bw'abakobi abaire muku bamwemereza twalumba paka Bukoma ekyalo kye twabaire ku kyabaire Bukyangwa yena yagaine bakaire bange ba County Sheikh kuba nze niza atwala abavubuka mu Busiraamu mu Luuka district nti amakulu kiiko lwa district so bwe nabagaine yena tyaime amangu Gladys yayogera we twayagaine Bita nga ni coordinator waife owe ebigombolola liri Bukoma Aliyinza twamwagaanaawo twamala okwogera twakola nga abaana bya ofiisi by'emuidi ebisanusa n'ebikola ki n'ebitasanusa twagema emotoka twaba tulumuike ku Bita twatuukanga wano half a kilometer Bita yava inuma speed yengera ki emotoka nze nabaire mu maiso nga kawaire ku bw'abakobi eweyibuga natyaime emberi Gladys nga ali inuma Bita Monsoni w'okukendezaamu Aliyinza
yatya amakulu yirwange okutya amako driver emotoka yalumuka twatuuka betawona mulanda kuitwale emotoka yabairemu ku Munasoni nga supiidi yabaire ku yaki nga tuli kweyuna amazima politics weyuna tulina emirambo emisavu n'emiki twabaye tuli kulya ya musavu basebo bwe twalumwike wetuke emista iziti mista eri emista twasazeemu ekitono batukubira n'enduulu esupiidi nga 12 aye nga tuli kweyuneere Aliyinza yagoba dereva ati muna tuli kujja kulira bafu kairi batakola ki batalira ife wallahi kye yakobye bwetuweta nitulumuka nituwete na mulanda coordinator we Bukova bamwetani wa Bulembo nga tuli bubi nize nabaire n'isimu ya Honorable Aliyinza twalumukaawo ekyalo bakyeta Nawansega Nawansega batuvu eno nituniina akaniino tuti oba kaniina awo wali wakakona abakaidi nakiire nize nasoose okubona teni nga nidereva akalikola ki namukoba nti Ramadhani teni yiye twekisewa emberi twabaire twakogera nga teni yabonzeira n'imotoka gye tulimu era ndibasaba nti dereva oyo owa teni driver kuba yagezizaako ogonola motoka noono driver waife nendamu ebaza Ramadhani yena yagonola motoka bampa ya teni wano kumbali neyatugemye bwemala otugema nitusembera eno twagira otuuka wa mberi awo nga teni yoona eri kugwa emipiira egyo egyatukoze eki bwe gyatusindiike endigida akola ki biyita yafulumamu ni dereva yafulumamu emotoka yabonga kubiyita eti timwabweinaabo aye yamukoonyeko enti eniide eyo neova tiyavuire mu kifo ifo tubaire eno ko driver n'Aliyinza automatically kuba emotoka yagwire kwani kwa driver ife twagwa wansi ya driver yaliba nze bwe nagiira okola nti nabona nga ndimu kwa amaani nagema olwigi eitale bwe lugema nga lookezira erimu nayongera okitoolako bwe nsindika nti Munasoni eri omusaade yabaire awo nga basatu akatuuka yakati eri byabalamu yaida yasiga olwigi kuba olwigi luzito emotoka yabaire ekoze eki egwireku driver bwe nfulumiere nayira mwere kuba entebe eri waawo tosobola abitawo najja n'atoolayo Aliyinza namubeeda era engoyede nabaire mwabadi waine omusaayi gwe nabaire naku aye nga amazima ninze ekiseera ekyo nabaire omulamu nga bali baki bakosefu ino bwembeedayo Aliyinza abantu banamba kwawo nenda kwebaza omuvubuka eri omuvubuka gwendaga ino wano wa Bukova oba aliwo bwaida twata ku Gladys Aliyinza bamulumusa ku idwaliro Bukova bajeeta New Hope Fairway nagema dereva namutaaku twaja bwe natuuse nayagana nga Gladys obuliri bwona omusaayi gukoze eki nakoba nti wano ekiseera kizirawo baaba munfunire entambula ntwale Aliyinza owali service esinga ku wano bwe nagiira okulumuka Bukova nfune ku motoka amazima wallahi enteekateeka ya Allah ng'etuuse
tiafunye waireka motoka kavuga bikado nafuna boda boda bwe yavuire tiyambeseze nalumuikenga najja nabedaho nale baliyinza n'omwami ababairewo abanambye kubagire okubona nga ntuse niho nale baliyinza twamuta ku moto ku piki twatyama kwe yasoose twagolola ekaliro nakubira kiganira ene wawe kiseera ekyo baba bali batandise okunkubira amasimu onalebo RDC Busia neyasoso ngwa kyekiri eyo nakati tufunye accident ekikulu tegera tufunye eki twalumuka bwetwabaye tutuuka ekibali kiri awo emotoka edasazeeko awo ng'ebiina bingi nga omubala takusobola ayenze kiganira namukubire nti tufunire oxygeni ipedize ekyo kyebayogeire aliyinza bwe natuuse wetutuuka mu kiina awo nga tuli kumalaku yabaire aliku ng'ente gye basazeeko wekolera yaise omulundi gutya twaka nti dereva otayemerera vuga buvuge otwale kasiba kasinga embenze nze nandiwese buwete bandize busalamu bakola ki aye levo ya Gladys nga iwanikirunda baliko byati adiba yayinza oba naliire oba nakiseeki n'omutwala mu ki bwe ntuuka eyo n'akyuka nayira dereva n'amunona n'abagaina mu ngira kairiye naye akola ki yaneegaitaku memale twatandika okufuna obwidandabi nga Gladys twidiwidi ng'akoze eki afuire ono Yusufu mukwano gwange oyo namugemeire ku wano bakati ono tadaga akoze eki afuire so eyo n'embeera gye twabiseemu baba nenda kukobera nti nabaye nakava we ba account check bana ababiri n'olumbero babayireko mudakika diti bawulira nti era tukoze eki tufuire tidi kugera kwa Allah bana ndi bakobera nze nabayire emberi okose bana koseibwa era ndi bwo obulimiswa buli bwani kankanamu naye mubabayire bali nga kairi bali bubino singani ni Gladys ngali bubino ayerenda akobera abantu abekyale kyeruka twafuirirwa omukulembeze twasigaza abafuzi ndikuiramu abakulembeze aberuka abali munabakali kuyita twafuirirwa omukulembeze twasigaza abaki twasigaza abafuzi omufuzi kyayenda kyakola ki onamukola ki n'abalimu bwakuwa akalega akulangira waliwo olwisi ensobi demuyinza otukozesa wamberi awo nti luwuko nomunene aye ofuna eisimu yava ebulanga yava enantamali yava ebukoma yava ebusalamu ngaye balikoba nti yangwa guno musafu esaawa eno n'ebindi nenda kubasabanga political head wa district eno nti banange mutuyambe tuyinza okuba waaku singa tulumuka embiroti neeyo bantu bangi abafiire mu mbeeroti neeyo kwidala ly'abamemba ba parliament kwidala n'abachapasolero C5 abali mu bukulembeze n'abanatera okwida muki mu bukulembeze nenda kusaba ng'omukulembeze ow'ensa nti tutatoolanga mbeera yakola tunajja ku magombe nti obwo n'obutegeeza obuki obululu oba obukozi nditusaba okutanula olunaku olwaleero wakumbeera ebiwoobe Luwuka ni Busoga ni Uganda byeri mu lunaku olwaleero eba entandikwa ey'okwega nti omukulembeze tomupimira kukulira magombe aye mupimire ku ndowooza ye ku bikolwa ate era n'ebyo ebituukirirewo tubisiime bwemba ndogeire bubi basebo ne banyabo nsaba mu nsaasire aye obulumi bwetulinawo olwaleero lwambeera yakweyuna ku bunyamukwano gwaife wonawona Biita akoze omulimu gwe agukoze so successfully ayambye bangi
okuba nga tambuza disitulikiti eno nga tambuza Busoga yayamba muganda wange Luwangula Beka. They are being so close. Nti ndi kuja drafting operational orders nga target ndi kutargetinga emotoka especially the emotoka enene edebikado banga biseera bingi nze na ndi driver kubanga oli kuvuga wayagana emotoka eno ebya bikado bimalako oluguudo lwona bimalako oluguudo lwona nagezaako okubuuza bakoba ati emotoka edo litwika ino so litya okujja kumbali ti liyinza okumbataninga so okwenda okuwonya obulamu bw'abantu tujja kuba ku campaign at least emotoka edo ereme okutwika ino bwede bayinza okuba nga bacomplaininga tebajja kuba nga balikola roads aye ni campaign yenja kutaawo nga mbifinga kuba traffic tukendeze ku obende mu district ya kweno yerubuka ne yanza ino nabo okwewelera bannama abavuganya mutafuna ebizibu tewali akukolera akatiba nti olufira ku chairman 5 tewali akukolera akatiba Shabani nti olibeera vice chairperson olubeerera mwami Kisa tewali akukolera akatiba nti ojja kutufiirako nekyoge bwatyo nange ekya tewali agamba nti nja kubeera RDC paka ekitwalaka kyange ekinamalawo omutwe gwonna no ekyalisi ejafuluma nga Katende sikola ki nja kwetuga ani abagamba nti oli bwavayo okuvuganya it's a do or die. No, we can't tolerate this. Sabo tata wange ebimuddamu byeyogedde abantu bano bagambye bakendeze ebigambo naye n'abalondeddwa abali mu ntebe abeerabikira okuvuganyizibwa bafuge ennimi zaabwe. Maliriza ebigambo byange banange mundeke maliriza ebigambo byange. Sebo mukadde wange mufuti obuzibu obumu bwe tusanga mu ofiisi zaffe abantu tebakyakola biramu simanyi oba ne mu ddiini yaffe ey'Obuyisiraamu ekiragiro ekyo gyekiri naye basabo ne banyaba abali wano abampuliriza enfa bannaffe gye bafuddemu mugiraba amakulu g'ekiramu nti oba okyali mulamu nga bwenjogera osalawo n'olaga efamire yo n'ebintu byo engeri gye binaddukanyizibwamu ng'okoze eki kubanga tolina kalenda yakufaako ekyo bw'otakikola naddala abafunye ku ssente mukunkumula amatu bagenda kukusalirawo ebintu ebyo bigenda okuddukanyizibwa naye nga famire ye ebonaabona. Wano ebiwuka byendaba abafamire batunda ettaka lya bannamwandu ne bamulekwa olw'okubulawo ki ekiramu tekitegeeza nti ekyogenda kufa kikolwa kya bugunjufu. Tugenda kudda eryani tewaba muntu ayagalizanga munne kufa kubanga si kibonerezo ajja kugenda nga naye bwojja okugira ki bwojja okugenda. Tewabanga muntu asanyukira munne ng'avudde mu bulamu bwe obw'ensi kuba bw'omusanyukira ng'avuddewo naawe enkya bajja kukusanyukira ng'ogize eki naye kaabirako ku munno enkya naye bajja kugira ki bajja kukaabira. Tukkiriza nti embeera ebeerawo ey'okufiibwa naye tekirema kubuuza nsonga ki kubanga omuntu kyasooka okugira ki
yensonga lwaki amakomera wegali agaba DPC nti singa omuntu abasse munne togamba nti entuuko ze zibadde zigireki zituuse n'olwekyo Katonda bwatyo bemugerera bamukuba omuggo oba bakutomera agireki tugamba entuuko ze zituuse naye naawe obaddemu omukono mu ntuuko ze n'olwekyo onakubeera nti ogiraki n'olwekyo ntwala ku lwange olwa Uganda Muslim Supreme Council okusaasira dokita obulanga abataka bakoba nti cases eda abantu abali kwesimba nga okufiira mu bubenje obw'amamotoka kuli kujanga kweyongera kutandise okubatisa ono tini yenka ali kwenda obululu afiire ku mukabenje abantu bali kutukoba nti mukaluka kakawaire eri omwami eyali avuganya ku bwa member parliament obwa Kigulu South yena yafiira mu kabenje ng'ebulana ku ibiri okulonda kubeewo era nga ate eri omwami owundi yena yali avuganya ku bwa member parliament mu Iganga municipality ono yena bambi yafiira mu kabenje ka mutoka so abantu abali mu kisaawe kya politics ebyobufuzi beeralikirivu olw'ebikola bino ebiriwo wairenga police tukobeire nti okufa kwa mukyala Liyinza Gladys kwa fiire ku kabenje bo bana byafuzi abandi bali kutomatomanga mu mabbali nga bakoba nti bali kutya ino olw'ebikola bino ebitandise okubaawo olw'abanaibwe abali kufanga mu nfa ey'okufiira mu kabenje balowooza nti oba oli awo abandi obenje buno babupange nga tuziika omuntu omufu gwabanga ogola ku mukono twakubona watukobera